شما بخیر دوستان از ارجمند مخلصان برنامه واژه‌ورز. اکنون ما باز چند واژه و اصطلاح را از ساحه کوهنوردی در این شام مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم و برای یک صحبت البته ما مهمانان کارشناسان را دعوت کردیم که حال حاضر من ایشان را برای شما شناس میکنم. شاعر و نویسنده واژه شناس ما کارمند فدراسیون فوتبال تاجیکستان نورعلی خورکشف، نایب رئیس فدراسیون ورزش سیاحی جمهوری تاجیکستان بابامراد میرزویف و استاد رحیم زلفانیان صدر شعبه نامگذاری و تنظیم اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خب بالای میز ما چند تجهیزات ساحه کوهنوردی ایستادند و من نخست از کارگردان خواهش میکردم که کلمه سیستم را برای ما و شما نشان بدهد. من سیستم پیش از آن که فردوس خورسند ما را با اندیشه های شبکه‌های اجتماعی شناس کنند، من از متخصص ساحه و از بابامراد میرزویف خواهش میکردم که مشخصا بفهمونند که این تجهیزات برای چی است. خواهش میکنم بابامراد. سلامت باشید. رحمت برای دعوت. سلام به مخلصان تلویزیونی ورزش. خوشحال هستیم که ما رو دعوت کرده. سیستم یک تجهیزاتی است که همچون لباس ورزشی اگر کوهنوردان یا که ورزش سیاحی که ما در آن کار و فعالیت داریم، یک لباسی حتمی همین ورزشگر است و غیر از آن که در ورزش سیاحی استفاده میبرم برای مسابقه ها، این برای کوهنوردان، برای یعنی شوخ‌پیمایی، الپینیسم و اینچنین با کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده مثلا برای آنها، برای نجات‌دهی و دیگر جای‌ها این استفاده برده می‌شود. تمام تجهیزاتی که هست از قبیل مثلا حاضر ما که ژومر، کرابین، رولیک آنها رو ما در اینجا حاضر تحلیل می‌نمایند، نام آنها رو آنها همه اینها در همین سیستم وصل می‌گردند، مثلا با واسطه کرابین و وقتی که ما با کوه میبریم بند یا که یگان نجات‌دهی سیستم کارش داشتن مثلا همون نفری که در کوه میبراید در همون هست و با همین بسیار کارها رو انجام میکنه. بسیار خوب. اکنون نوبت فردوس. در شبکه‌های اجتماعی اطراف این واژه چی گفتند فردوس؟ کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود برای همه شما. واقعا در مورد کلمه سیستم در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در گروه‌هایی که ما در فیسبوک اون رو گذاشتیم، انک نفهمیات زیاد بودن در نسبت این کلمه. میگفتن که سیستم کدام سیستم رو شما در نظر دارید، چون که اونجا چندین سیستمایی هست که در کوهنوردی استفاده می‌شود. ولی بسیار نفران باز اصلی واقعه رو فهمیدن که ما در مورد کدام سیستم گپ میزنیم. انا اینجا گزینه‌ها خیلی زیاد است. مخصوصا در اینجا کرامت الله عبدالله گفته است که مجموعه تجهیزات امنیتی و اصول‌های میباشد که برای تامین بخطری شخص هنگام کوهنوردی استفاده می‌شود. مثلا سیستم برای بستن تن، این رو در شهرهای تلویزیون‌های ایرانی و افغانی یا عموما فارسی جیلو استفاده می‌برند. من نمیدونم این اصطلاح با سیستم کوهنوردی توغری میگیرد یا نه، ولی به هر حال یک سنجیدن در کار. جیلو. انا بهروز حیاتوف گفته است که پیشنهاد من این است که این رو با یک عباره افاده نماییم: از همه گزینه خوب کمربند بخطری است، تجهیزاتی که کوهنورد رو به ریسمان پیوست میکند. سفرعلی رجب گفته است که فکر میکنم کلمه سیستمی که شما در نظر دارید این همون کمربندی است که در کوهنوردی استفاده میشود. سیستم در بعضی حالتها با ترجمه نظام استفاده میشود، اما اینجا اونقدر درست نمیگیرد. برای همین به تغییر ترمین مذکور استفاده بریم خوبتر است. میتونیم سیستم بخطری بگوییم. سعدی مهدی با یک کلمه گفته است که نظام میشود. هوش مصنوعی چت جی پی تی میگیم گفته است که این رو نظام برآمد سیستم امنیتی کوهنوردی و شهر داده است که تجهیزاتی که اطراف میان و پایه‌ها بسته شده کوهنورد را به ریسمان پیوست میکند. با تاجیکی سیستم بست کمربند بخطری، سیستم خود بخطری. این پیشنهاد هوش مصنوعی بود.
бошад ман мазарат мепурсам ки ҳуши маснуиро дар инҷа муаррифӣ накардам фирдавс аз иҷрои ин вазифа баромад албатта ин шӯхӣ буд чӣ андеша доред нуралӣ устод хуб бобомуродку андешаи худро андаке гуфтан ман фикр мекунам ки албатта гуфтаниҳо дорам ба ҳар сурат чӣ гуфтан мумкин мана корбонони шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳодҳои хубам карданд камарбанди бехатарӣ воқеан метавонад мана ҳамин систем ё система ана ҳамин нақшро усулан бозӣ кунад чӣ андеша доред устод кани мо мутахассисо боз як бурди фикрашо нагӯм бошад бобомурод чӣ андеша доред он чизе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд дуруст аст дуруст аст тафсиру таҳлили мана ҳамин воҷа дуруст раҳмат ба он нафароне ки бо мо пайвастанд беҳад фикрҳои хуб гуфтанд дар ҳақиқат ҳамин як яъне гуфтанд ки амнияти тасмабанди амниятӣ ё ки таҷҳизоти амниятии кӯҳнавар ҳамин чизо қариб аст ва ин ҳам як масалан системаи таҷҳизотҳо тамоми таҷҳизотҳое ки ба кӯҳ меборанд дар он васл кард мана ана дар ҳамин ҷо дуруст и аз як ҷиҳат ҳамун ҷамъи таҷҳизотҳо дар бар мегирад боз ҳозир илова кардан амниятӣ ин ҳам фикри хуб аст барои ҳамин якбора камарбанди бехатарӣ ҳам гуфтанд усулан мумкин аст ҳаминро камарбанди бехатарӣ камарбанд камтар ин миёнбанд мешавад и ҳозир як қисми аммо ин дар пушт меояд система як қисми аз миён ҳаст камарбанд ва пойҳо ҳаст ҳозир бо ҳаст дар китфо ҳам дорад мо ҳозир дар он ҷо онро наовардем китфо ҳам ҳаст ин система аз китф саркардагӣ то пойҳо вақте ки дар кӯҳҳо ягон нафар кӯҳнавардам агар монад мо онро озод гирифта бурда метавонем барое ки то китфош ҳам маҳкам аст ҳамин ҷиҳат ҳам бояд ба инобат гирифта шавад хуб мана боз як бори дигар шарҳ гуфтанд хуб чӣ гуфтанд мумкин аст масалан агар аз рӯи дар маҷмӯъ гирем система хизмати мана ҳамин асбоб бори аввал мебинам ва маълум мешавад ки ин асбоб танҳо истифода намешавад бале мана ин жумар карабин он чизҳое ҳаста дар ин васл мешавад ва дар якҷоягӣ як системаи комила ташкил медиҳад ва биед агар ба ҳамин паҳлӯҳои яъне ба тарҷумаи калимаи система агар дар луғати забони тоҷикӣ дар луғат на дар луғат балки дар бале луғати русӣ тоҷикӣ яъне дар тарҷумаи нигоҳ кунем ҳамин система паҳлӯҳои хеле мафҳумҳои хеле васеъро дар бар мегирад усул система шабака низом тартиб низом ҳар кадоми онҳо боз ҷойҳои истифодабарии худро дорад масалан системаи идоракунӣ дорем бале низом ё ки тартиби идоракунӣ бале аз рӯи он ҳамаи он чизҳоеро ки мо гуфтем масалан агар ин ама тартиб номем дуруст намегирад ё ки низом он гунае ки гуфтанд низом ин ҳам дуруст намеояд ва ман фикр мекунам ки аз ҳамун тарҷумаҳое ки масалан система дар мо тарҷума шудааст аз ҳамин калимаро мо ҳамашон қариб гузаштам дидам ва ин ба ягон тарҷумаи масалан на усул на услуб на тарз на ҳатто система ҳатто одатро ҳам мегӯяд ки масалан ин кор дар вай система шудагиаст одат шудагиаст ва ман фикр мекунам моро зарурат мешавад ки мо барои ҳамин асбоб як истилоҳи нав бисозем ки ӯ ҳама мафҳумҳоеро ки масалан ҳамин таҷҳизот дар бар мегирад ҳамона ифода карда тавонад гап дар саре ки мо аз рӯи танҳо ва танҳо аз рӯи хизмати ана ҳамин таҷҳизот мо бояд ҳоли ҳозир барои худ як истилоҳе бисозем зеро як системаи кӯҳбароӣ аст нест чунончи бобомурод гуфтанд тарҷума надорад дар тоҷикӣ ҳамин чиз ҳозир мо то ҳозир тӯли 3 сол қариб 10 мусобиқаҳои байналмилалӣ ва чемпионатҳои ҷаҳонро гузарондем ба воситаи ҳамин дар он ҷо қариб садҳо варзишгар иштирок менамоянд ва мо чанд хатсайре ки рафтем
ҳозир гап дар сари он меравад ки вақте ки наврасон ба ин кор мо ҳозир дарс мегӯем бо дар мусобиқа иштирок мекунад вақте ки системаро биёр системаро банд мегӯем камтар душвор аст агар ҳозир мо агар гӯем ки тасмабанди амниятиро маҳкам банд ё ки тасмабанди таҷҳизотҳоро пурра маҳкам кун ӯ хубтар мефаҳмад ҳамон варзишгарай ҳамон наврасай ҳамон тасмабанд масалан агар мо ҳамон дар вақти бозӣ агар гӯем ки тасмабанди амниятиро мустаҳкам кун тасмабанд агар ҳамин хел гап занем ман ҳозир ман пешниҳод ма фаҳмидам яъне ки шумо масалан амин калимаро ба ои наврасоне то ҷое ки мо фаҳмидем масалан наврасон мегӯяд ки тасмабанд агар гӯӣ ки системаро банд уно он қадар намефаҳманд аммо вақте ки мегӯем ки тасмабанди кӯҳбароӣ ё ки фақат тасмабанди амниятӣ ҳозир оиди вазифааш амният ва таҷҳизотҳо аст бехатарӣ шояд наздиктар аст бехатариҳо яъне амин ҳамаи таҷҳизотҳое ки дар кӯҳнавардӣ истифода мешаванд амниятӣ ба фикри ман бехатари амниктар системаш ҳамин чиза ҳамаш ҳам ё бехатариянд яки дар ҳамин васланд устод дур дароз сукут кардед خیلی گپشون ما برده استودم درست گپ استودم باز اینجا یک چیز که ما باید اصطلاح سازیم ما ببینید ما کمربند تکبند میانبند داریم این علاقه یک مفهوم رو در یک جزئی بدن ما استفاده میکنیم ما بازوبند داریم بازوبند در بله در گویم دست بازوی ما بله در بازو نه در کیف و همین گونه بندها خیلی زیاد هستن که حتی سربند و بند و دربند و دیگر اینجا که اکنون مفهوم در امنیت کوهنورد گویم نگرانده شده است ما یک چند مرادف رو میتونیم پیشنهاد کنیم که در بحث و مناظره و محاکمه میتواند یکی از این پیرو شود یا که از این سه مرادف شاید یک مرادف دیگری پیدا شد که همین اصطلاح رو استفاده کرده تواند اکنون اینجا من با اعضاهای شورا بعضا صحبت کرده اونا هم بعضا چی کرده ما به همین خلاصه اومدیم که همین تجهیزات رو که گویم برای کوهنورد بسیار مهم ارزیابی میگردد همچون بیمه ابزار یعنی که ابزاری که تمام همون استراخوف که بگیم بیمه او رو از همه چیز آفت‌ها تو نجات دهنده همین بیمه ابزار یعنی سیستم است یا اینکه بیمه ابزار یا اینکه امن ابزاری که امنیت کوهنورد رو تامین میکند یا اینکه یک تنبند استاد حال حاضر هم شما هم تنبند برای چی در ردیف انمو بازوبند و کمربند این حقانه از تنبند بوده میتواند برای چی برای که ببینید هم میتواند از پای بسته بله هم از در کمر چند عضو بدن بسته میشود از کیف استاد در همینجا حال حاضر هم شما و هم نورعلی یک چیز گوشرس کردید یعنی سیستم مفهوم سیستم بسیار فراخ است یعنی از سیستم آفتابی تا چگونه که به مرور در اینجا گفتم سیستم عصب سیستم اداره کنی دولتی یعنی مفهوم زیاد است همه همین ها در مجموع همین کلمه سیستم اگر ترجمه کنیم مجموع رو در نظر دارند درست است مثلا ها مجموعی مثلا یک چیز است مجموع است خب اگر ما به همین کلمه تکیه کرده چیزی بسازیم چی با کلمه منظومه یا نظام نظام مجموع اینجا ضرورت نداره ما چی در کار ما تحت لفظ ترجمه کنیم ما این رو با شعور ذهن تاجیکی خودمون میبینیم که حقیقتا بیمه ابزار است یا اینکه تنبند است نه ما با اندیشه شما راضی هستم از لحاظ آنه که همین تجهیزات چی خدمت میکند من راضی هستم گپ در سری من همون تکرار و گویش من همین واژه و اصطلاحی که شما در اینجا گفتید من همین در نظر دارم که البته باز ماهیت مثلا ناب بودن همین واژه و اصطلاح بین‌الملل بگیریم بابا مراد مجموع بند
маҷмӯъбанд ман барои чӣ гуфтам ки масалан маҷмӯъбанд бобомрод чӣ андеша доред? Хуб он чизе ки устод шарҳ додану гуфтанд, пешниҳод карданд ба ҳамин хизмати ҳамин таҷҳизот дуруст аст, наздик аст. дуруст аст, ҳамаи гуфтаҳои устод дурустанд, чунки ҳамаш хуб тарҷума шуд, махсусан танабанд масалан мувофиқат мекунад. бо дигар со абзорам як калимаи хуб аст, ман розиам ба ин со, барое ки хубтар фаҳмотар аст. вале дар ин ҷо масалан абзори бехатарӣ ёки як чиз илова кардан дар кор, ёки абзори бехатарӣ, ёки абзори таҷҳизотҳо, ёки пешниҳод доред ки ибора созем, ибора истилоҳ созем. яъне дар ҳолати масалан як калима ё ибора сохтани бошем, устод агар мо масалан ҳамин гуфтем маҷмӯъбанд ёки умумибанд, умумбанд мешавад ёки ҳама ин ашёҳоро ки шавад агар бо як калима истифода барем. лекин агар ин хел нашавад, ибора сохтан мумкин. шумо явзира гуфтед ибораи чӣ? камарбанди абзори танабандӣ барои мисол мехоҳанд, абзори бехатарӣ. ҳамун мо дидед мо бима абзоре ки гуфтем, ҳамун бима абзор, бима ин бароси страховка. бим тарс нест устод? тарс, ҳамун страх ҳам тарс аст. ман ҳамин суғуртае ки мегӯем, суғуртаи узбакии мо ба тоҷикӣ бима мешавад. суғуртабандӣ, бимабандӣ, бимагузорӣ. мо аз воҷаи ноби тоҷикии худамо бубинед чақримҳо дур мондаем. иниш мавзӯи дигар аст. не масалан мегӯям мисоли акнун ки мо масалан дар воҷаи дар самти раванди истилоҳсозӣ соҳаи кӯҳнавардӣ қарор дорем, мо озодона калимаи бимаро, яъне ки имрӯз дар коргузории мо ҳамчун суғурта ихтибос шудааст, яъне страховка. ана ҳамин бимае ки мо мегӯем, бима яъне бима абзоре ки мегӯем, тамоми гуфтаи ин касо метавонад ифода кунад. абзор ин асбобу анҷом таҷҳизот аст. бима яъне аз тамоми чиз суғурта мекунад, бима мекунад, бимабандӣ, бимагузорӣ мекунад кӯҳнавардро аз ҳама гуна садамаву офату фалокату дигару дигараш. барои ҳамин калимаҳои агар мо ҳозир кадом ҳозир мо номгузорие ки инро кунем, барое ки ҳозир дар ҳақиқат кӯҳнавардӣ дар мо ва варзишсавӣ рушд ёфта истояд, ба он ҳозир одат мекунам, барои ба системаи ман одат мекунам. дигар гап дар саре ки агар мо ягон калимаи тоҷикӣ ҳозир агар монем масалан дар он агар бехатарӣ бошад таҷҳизот, ин бисёртар хубтар мешавад, чунки бисёри варзишгарони мо ҳаминро мебанданд, ҳатто намедонанд агар калимаи бехатарӣ бошад, барое ки мо чандин бор вақте ки онҳо ба кӯҳ мебароянд, ҳатто ҳамон бандҳо кушодаанд, баъд мо онҳоро мегардонем, мегем баъд он мефаҳмад агар ҳамон хиравад он мумкина ки аз боло биафтад. барои ҳамин гуфтаи устод агар ҳамон бим ёки тарс бошад вай аллакай дарк мекунад бо шӯру зенаш ки ҳамин бима абзор яъне қабул аст. гуфтам ки устод маро муътақид карданд, пас шуморо ҳам муътақид карданд. чӣ нависанд? бима афзор нею бимафзор. абзор. абзор. бимабзор. бимабзор. бимаабзор. бима як реша, абзор дуюмаш. бимаабзор сони танабанд. танабанд дар радифаш содаи тоҷиконааш. танабанд. акнун меравем сари калимаи карабин ва аз коргардон хоҳиш мекардем ки воҷаи карабинро ба мо шумо нишон бидиҳад ва хоҳиш мекардам мана карабин ва дӯстони азиз, мана карабин. ин карабин аз он карабине ки милтеғ асту мепаронад комилан фарқ дорад. мана ин карабин аст. хуб, боз ҳам аз бобомрод хоҳиш мекардем ки хизмати ин карабинро дар кӯҳнавардӣ бигӯянд, он гоҳ меравем ҷониби шабакаҳои иҷтимоӣ. марамад ман фикр мекунам ки дар соҳаи кӯҳнавардӣ баъди система саҳми ҳамин таҷҳизот яъне карабин беҳад калон аст, чунки
дар система метавонад то 20-30 та карабин овезон бошад. Чунки кӯҳнавард тамоми корҳояшро масалан ҳамроҳи худаш онро ҳам дар ин васл карда дар худаш нигоҳ медорад. Бандҳо, масалан дигар асбобҳо, тамоми ҷизҳое ки ҳаст ба ҳамин васл менамояд дар ин ҳалқа. Ин ҳалқа мумкин се намуд ҳозир ҳаст, се намуд дорад. Ҳаст механика дорад ки он бо резба маҳкам мешавад. ба таври механикӣ ба таври механикӣ ҳаст, яъне ним автомат, ним худкор, ним худкор. баъд ҳаст автомат. ҳозир дар дасти мо автомат ҳаст. мо дилхоҳ вақт метонем ки инро ҳамин гирифта, мисол дар вақте ки кӯҳ мебароем банд ҳаст, мисол система қатъи карабин, мо ҳамчун ҳозир страховка суғурта, яъне амнияту бемагузории худ. масалан вақте ҳангоме ки кор шудаст, мо метавонем банде ки дар ҳамон ҷо ҳаст иловатан барои нигоҳ доштани мо иловагӣ, мо ҳаминро маҳкам мекунем. Тамом ин дар он ҷо мо метавонем ки дигар маҳкам шавад ҳамчун калид. бисёр хуб. акнун то имрӯз нурали хоҳиш мекунам мо шабакаҳои иҷтимоиро бишнавем, онҷа бале шарҳа суҳбат идома диҳем. фирдавс марамад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди карабин андешаҳо хеле зиёд буданд. махсусан Саъди Маҳдӣ аз аввалиншо шуда фақат бо як калима гуфтанд ки бандқапак. Бандқапак. Тамом. Баъд дигарон гуфтанд ки масалан Фирӯзи Султон гуфтааст ки карабин як қулфи металлии шаклаш монанд ба ҳалқа аст ки дар як тарафаш кушодашаванда мебошад. Он барои пайваст кардани ресмонҳо, таҷҳизот ва таъмин намудани амнияти кӯҳнавард истифода мешавад. карабинҳо метавонанд бо қуфли кандашавандаи худқулф гуфтанд бошанд. Аз ин рӯ пешниҳод дорам онро қулфи кӯҳнавардӣ бигӯем ё бо номи асл ҳамчун карабин истифода барем. Маҳмадлай Раҷабов гуфтааст ки дар Тоҷикистон аксаран худи воҷаи карабин истифода мешавад, вале метавонад ба истилоҳи қулфи пайвандкунанда ё қулфи металлии амниятӣ низ истифода ёбад. Ҳаятов Берӯз гуфтааст ки карабин аслан ба дастгоҳҳои жумар, тормоз, гирӣ, фуруд ва ғайра васл карда мешавад. Дар забони англисӣ ба тоҷикӣ бо чунин тарз тарҷума мешаванд: қуфл локинг карабин, беқуфл нон локинг, автоматик ва скрев лок мебошанд. Шаҳобиддин Гулмурод гуфтааст ки дар қатори коршиносон мехоҳам андешаҳои худро пешниҳод намоям: қулфи амниятӣ, ҳалқаи металлии кӯҳнавардӣ. пешниҳодҳои хуб, шарҳҳои хуб. мана Бобомуродам шарҳи хуб доданд. баъд тақвияти гуфтаҳои Бобомурод, мана корбарони шабакаҳои иҷтимоият хеле шарҳҳои хуб устод то имрӯз ҳамин мо дар тамоми адабиёти худам, дар масалан на фақат дар адабиёти муосири мо ёки муосири мо бештар, масалан карабин ин ба милтиқи шикории кӯтоҳ, туфанги кӯтоҳ ин карабин меноманд, номи он аст. ва ба ғайр аз ин ҳамин чангаки механикӣ аст. мебинед ки як чангак мумкина ин чангак аст. ман фикр мекунам ки ҳамин худш номуша гуфтагӣ аст. мо ҳамакнун дар саргаҳи ин кор истодаем ва мо акнун бояд дар ин ҷо воҷаҳу истилоҳе бисозем ки дигар садсолаҳо ба қавле ки уна истифода бубаранд. бале аз рӯи ҳамон масалан функсияҳои гуфтагӣ ва аз рӯи ҳамин хизматҳо ва аз рӯи ҳамон намуде ки сохти ҳамин асбоб фикр мекунам ки ҳамин чӣ гуфтем чангак устод хайр бо шумо беш. мутаассифона ин чангак шуда наметавонад. барои чӣ? барое ки бубинед дар шарҳи русияш амана это металлистики калцо ина ҳамчун ҳалқа истифода мебаранд. ҳалқае ки бинед мана ҳалқае ки ба таври худкор маҳкам мешавад. бисёр дилпурона. барои чангак метавонад чӣ гӯем, чангак муаллақ мана озод бошад. чангак дар ин сурат амнияти
کوهنورد رو اداره کردن نمیتونه. چنگک رو از ستیل مثلا لویا و بوله بوم میکشن کشک چنگک و یا حلقه بودن نمیتونن چون که و کروچاک یعنی این حلقه چنگ بوده میتونه بله حلقه چنگ میشود لیکن نه وظیفه این کاملا چیزی دیگر است در چگونه که با بمرود گفتن تمام تجهیزات دیگر در این وصل کرده می شود به قولی که نگه داشته می شود توسط همین در اونجا به یگان چیز باور کردن در کار نیست در وقتی تنیکو فقط به همین باور بعد همین هم چیزی عادی نیست این بتواند تا چند تن حاضر بردارد این رو فقط تن حتی نباشد بیت بار بردارش بگیرید ما امیر اگر شما راضی باشین کلید حلقه اگر باشد یا که قلف حلقه باشد اگر استاد رو موافق قاعدهش این بیمه حلقه است باز همون بیمه بله باز من گفته است تحقیق کاتپریوف که پدل страховочной системы برای امنیت همون تنبند بیمه حلقه یعنی بیمه حلقه که به تنبند بسیار مهمه نه استاد این خدمتش کاملا چیز دیگر است بله بیمه حلقه یعنی حلقه ای که همون حالتی و خطر امنیت رو توسط انامین میتونه دلپرونه اگر بورها این تنها برای بردن برای بورها برای بورکشانی هم برای خودی کوهنوردی که مثلا بمرود در کجا وصل می شود من همین اگر جای وصل دارد من همین حوزه ما معلوم میکنیم اینو رسمونا پیوند میکنم با همین شماری که ما در بند هست همین هم میتمونه کلید این رو ما دیگر با بند به یکون چیز نمیبندیم حاضر این یک باز دارد یک بندی دیگر من اون رو نیاوردم و میتونیم که ما رو باز یک دیگر دارد اینجا در ایناش یکون در اینجا این همین ها برای بستن این حلقه هست در اینجا همین حلقه نه شما گفتید که تجهیزات و بار و دیگر چیزها رو همین در همین وصل همین حلقه کدام نمودی تجهیزات و بارها رو میکنن با این وصل میکنیم و میبنده میونن همین ها یک تا بند بند بستن بند علاوه دار باشه وزیر بند باز با واسطه همین کرابین در اینجا محکم است در سیستم وزیر وقتی که ما یک 10 دانه و 20 دانه در خودمون داریم همین رو میتوانیم که ما مثال وزیر در اونجا وصل این مثال یعنی چند چیز رو میتوانیم ما وصل مثلا در وقت ورزش وقتی که همین وزیر هست از این طرف این با رسمونش پیوند میشه از این طرف میره ما وزیر مثال در تنیمو کشولا وقتی ورزشکار میره در اونجا یک مونیه هست یعنی مایرنیک میگن ما اونو باید ترجمه میکنیم البته در آینده این یک مونیه هست که بند کشول است ما باید که قریب 3 متر زیاد رو باید گذاریم ورزشکار میوید بند ایستاده است در دست دوار تیز میاد با سرعت تیز مثال بند روی نواد بند را میقپد در همونجا کشول میشود قریب 3-4 متر میرود در امورا باز خوی کردن و باید آلوونج خورده با اون بند گذارد اکنون وابسته با آن چیزی که در اینجا با بمرود همچون متخصص شرح دادن خوب اکنون بیاید خلاصه خود رو انا همین بیمه حلقه که گفتم انا همین بیمه حلقه کمک میرسونه وقتی باید 3 متر باید آلوونج خورده با اونجا خود رو گیرد یا که یکم دیگر بور رو بیمه حلقه بوده میتواند حلقه امنیتی بیمه سقوطوی ما همین رو قلف حلقه یا کلید حلقه قلف حلقه یک خود ساخت برای کلید حلقه هم نمیشه اینا پیوندک حلقه گفتم که حلقه که پیوند میکنه پیوند حلقه چی؟ مرکب میشه مرکب شد نه مرکب نشد تونتراق شد با شما میگم مثل کلید تو کلید همین رو نکشویم همین حلقه رو کلیدش رو همون بیمه حلقه بیمه سقوطه защита страховка همین حلقه بیمه حلقه بس محافظ یعنی همین حلقه ای که امنیت همون بیمه استاد این حلقه هست باشد که ما قبول کردیم این حلقه هست خوب انا همینجا کلمه بیم با بمرود
بیمه بیمه انیقترش کلمه بیمه یعنی страховка. یعنی страховка бале. Масалан таҷҳизотҳоро бурдан для обеспечения безопасности при восхождении дидед вақти баромадан бима ҳалқа аст. Не, агар одама бима мекард кӯҳнаварда бима мекард наздиктар суроб шо ин бима ҳалқа барои кӯҳнавар барои одам аст. не ин бор мебар ин дар тасаввур ки дар амин ҳамаи он лавозимотҳои зарури ҳатто дар уҷо масалан чизои ғизо ҳам дохил мешаванд об дохил мешавад кулвори хӯрокаш маводҳое ки барои кӯҳнавар боло бурданаш дар кор ин ҳамонҳоро муҳофизат мекунад муҳофизат намекунад. мо як кӯҳнавард дар бадани худ вақте ки кӯҳ мебарояд метавонад аз ҳамин таҷҳизот 10 та дошта бошад. дар як тоаш ба гунаи мисол код, дар як тоаш об, дар як тоаш нон, барои оне ки ӯ бисёр таваккал мекунад агар ҳамаи ин чиза ба дасташ бигирад. барои оне ки ӯ худаш машғули баромадан ҳаст, мана ҳамаи ҳамин чизҳои гуфтагии шумо дар як ҷо не аз ин метавонад ки 10 та дошта бошад, 5 та дошта бошад. масалан як таш барои ҳамун борхалта ҳаст. бале як таш чизои мо дар ҳамун ҷо ҳаст. мо ҳамонро дар вақти баромадан мисол дар танмон ҳаст, лекин мо страховка карда яъне ки бо ҳамин калид доим дар ҳамун система чизи асосӣ аст. калима ёки истилоҳ дар назари аввал бале бисёр ночаспон муҳким чӣ хел ҳатто барои соҳибони забон ҳам масалан амид камтар мушкил ёки вай менамояд мушкил талаффуз аммо барои ин вақт дар кор ки ӯ татбиқ вале ман дар тақвияти гуфтаҳои шумо як мисол меорам. мо дар телевизиони вардиш як барнома дорем, мана муаллифашро барои мо нишастааст. номи ҳамун барнома дар шабакаҳои иҷтимоӣ мана шудааст ку ҳама қабула ибора аст. мана шудааст ку ҳама қабулаш кардааст дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳамин барномаи ҳамин фирдавси хурсанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ном дорад. сараввал хеле кофтем чӣ кунем чӣ ҳамун аз рӯи ҳамун функсияи мешудагиаш гуфтем, вале ҳозир шинам шудааст ҳама қабулаш доранд. дуруст гуфтед ки ҳама қабул мекунанд. хуб, карабин яъне бима ҳалқа. хуб дӯстони аз арҷуманд бо тарҷума ва тафсири ду вожа аз соҳаи кӯҳнавардӣ система ва карабин расидем ба фарҷоми барномаи иншоминаи вожаварз. яъне система бима абзор ва карабин бима ҳалқа номгузорӣ шуд ва умедвор ҳастем ки ҳамакнун дар гӯиш ин вожаҳо ба ҳамин гуна истифода хоҳанд шуд ва аз меҳмонони азизу арҷуманд барои ширкаташон изҳори сипос менамоем ва албатта аз фирдавси хурсанд ва аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам ки хело гунаҳои зиёдеро пешниҳод карданд изҳори сипос мекунем. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. Thank you.